turabakiriye bashitsi beza cyane turabakiriye bashitsi beza muze mwicare mugwe neza turabakiriye bashitsi beza turabakiriye bashitsi beza muze mwicare mugwe neza. Wow. Sabin turamusuhuje cyane yagarutse kuri channel yiwe yaramaze iminsi kubera uburwayi ariko muzukuri tubaye welcome back. Welcome back. Welcome back nubwo Clement asaje Clement ni ex wawe ndakwiyamye. Hello guys mumeze mute? Turizera ko mumeze neza nk'ibisanzwe ariko ashobora kuba ari n'umuntu utameze neza ndamukomeje ndagukomeje cyane ndakwifuriza kumera neza kandi n'Imana ibigufashemo cyane. Uyu munsi rero ngiye kuvuga ngo sinaje njenyine kaho nzaza njenyine. Uyu munsi kuko mutumenyereye ni Nzungu and Nyasafari. Twagarutse kandi mu kiganiro abantu benshi tuzi ko mwabikunze cyane. Tabantu baza kubwira ngo barabikunze cyane. Abo duhuye bambwira kabisa. Yegereza mikrofone. Bambwira kabisa. Bakakubwira nka gute? Ngo bite Nyasafari ngo turabakunda nuko. Ese ari gihe abantu bazavuga nkora nkuko dukora ibiganiro rimwe ukagera ukaririmba nabi ukaririmba ijwi ritari ryiza ariko aratuzuririmba neza. Kakuri uzuririmba ibintu nyine bisa nkaho utarepese. Tubivuge gutyo nta muntu uzi guca intege. Oya nta muntu wari waza ngo begereze mikoro ibyo byiza. Oya nta muntu wari waza ngo ambwire ngo Nyasafari uzaza ureka kuririmba kubera utazi kuririmba cyangwa agambwira ngo ntabwo ari ibyo ukora. Ntawe wari babimbwira nyine direct ngo abimbwire neza. Ariko hari ubwo bamwe baza babitekereza ariko ntibabimbwire. Birashoboka. Ariko abantu ahubwo bazibambwira ngo nkomeze ngo ahubwo ko ndagenda ko biragenda biza ibyo kuririmba. Uri kumvikana neza nta kibazo. Urumva ko biragenda biza nta kibazo ngo nzakomeze bakanyikubana ko abantu nyine barabyishimiye. Wewe ikintu weva kuba nje ngushigikiye tukaze wita ku bantu oranshigikiye ariko sijoze ko wateza ngo ujyane sijoze kugira ngo uze hano dukore ikiganiro none no ndagushigikiye nkakubwira ngo uze dukore ikindi. Oya pani ikiganiro ibyo kuganira ndabishoboye. Kuririmba ibyo kuririmba nibyo tuhaye tuvuga. Kuririmba nabyo ndagushigikiye kandi buriya nje nkunda umuntu nyine utazi ikintu ariko ufite gahunda yo kwiga. Ukunda kwigisha umuntu. Niyo mpamvu ngewe uriya nishaka kugira ngo n'ubumenyi mfite hari n'ubumenyi bwinshi ndi kwiga mu bintu byo gucuranga. Sambwira abantu ngo baze mbigishe hamaze kuza bakeya twaranatangiye kwiga. Hari n'abantu bari kureba ngo baba bakeneye kwiga bambwire. Hari n'abantu badukurikirana cyane batuye Denmark bamamagaye bari kumbwira nabo kabisa vuba cyane turatangira nitumara kumvikana neza. Urumva n'abantu benshi ndabizwa ariko twari tugiye gutangira ikiganiro tudasuje abantu.
gatubasuza tangira usuza abantu ntiyagira ahantu usiga kubera ko abantu baruza barekarama akavuga ngo twe ko mutadusuje gerageza kwakira abantu bose twumva ijambo ni ryawe mama pastor nako baragusengeye sinkabimenya madamu umucuranzi ndabasuhuje abantu bino muri Amerika aho dutuye impande zose mu maseseti 50 yose abazi badukurikira turabasuhuje cyane suhuje abantu bo muri Canada abo muri South America abo muri UK abo muri Germany abo muri Denmark abo muri Finland ndabasuhuje cyane abo muri Greece abo muri Argentina Greece ni n'ahantu muri isi muri isi sinyomenya neza hari nabi oya n'ukuri sinyomenya neza aho iri ariko ndabizi ko aba Greece ubwo abantu barahazi baze kutugira bahazi nge naho nzi kabisa aho nsuhuje abantu bo muri Afrika yose suhuje abantu bo muri Antarctica ni ikindi gihugu kiri hepfo gikonje Antarctica nimba haba abanyamurenge yo ni Atlantique se oya nawe waje kuncanga uyu munsi cyangwa uragira ngo ko ndagohesha aya sinzi ko abanyamurenge ariko ndaho abanyamurenge batakwiriye siko bimeze ariko kandi turi kuvugisha abanyamurenge gusa abumvi imvugo gatwaye tuvuga ariko nawe aho hari hari ariko utaratangira utarakomeza wambaye neza kitambaro nono usko ntari nabyitayeho komeza nikora agatambaro kameze neza murakoze so nyine nimba mbasize simbararaho muri Afrika se wahagiye yavuze Afrika yose sinyavugaga bose bavuga bano muri bihugu bya Afrika twumva tuzi gahoro abo muri Sudan abo muri South Africa abo muri Tanzania abo muri Angola abari mu Rwanda abo muri Kenya abo muri Uganda abo muri Egypt i Burundi ko hayishaka kumbwira ko usiga ahantu hazwi cyane Burundi ndagira ngo abo muri Congo siko Congo nyari nyisize Congo uzisiga kandi ari wavukiye mana we ahantu wavukiye ni gutuza hasiga ariko uri proud yuko wavukiye muri Congo simbazi uri proud yuko wavukiye muri Congo nta kibazo uzi Kinyarwanda cyangwa uzi Icyongereza nakwaje ngo are you proud kandekera uri proud yes ndi proud ariko simpazi ibibazo gani sinakubaje ngo asuzume muri Congo okay uri proud yuko wavukiye muri Congo uri proud yuko uri umunyamurenge cyane okay none ni gutwa usiga Congo kwakira abantu sinzo kuntu nyasize Congo abantu bari iriya misozi y'umurenge iyo ntibahe batureba twe no abantu bakiya ma YouTube kandi niba ari umuntu uri gutegera uri iriya kandi navuzushize ngo bazatwandikire niba ari umuntu uri ariko niba ari umuntu uriyo yandike muri comment
cyane twumve ko hari umuntu utegera ikiganiro cyacu yicaye mu misozi miremire kubizo niko zavuga imisozi miremire imisozi miremire kuzo numva iruguru nuko wahamaze Afrika ni nk'iyo Africans abo muri Dubai abari muri Dubai abari muri Europe yose turabasuje mwese turabasuje kabisa mwiyumve ikaze mwacu muzaze kudusura mwese ni karibu wasuye abantu bo muri Amerika babasuje cyane babakiriye na Canada ndumva na Australia Australia sinyayivuze kwasi Australia gute na ariho ba Beni bari na ba chance niho babase niho bari nyine titwavuze abantu gutura abariyo Beni chance twabonye barakoze igitaramo cyiza muri Australia nagafoto nabonye barahuye na Nikora kora inshuti yanje kabisa ndamusoje producer muri weekends niyo wanyigishije production kabisa muri weekends Nikora pro Imana igumugisha cyane turagusoje turasuhuza na Ben and Chance muri gukora rwose tago twukerensa tago twosuzugura turazubaha twubaha imirimo muri gukora ayibanga muri East Africa muri mu migabane y'isi cyane gera Australia ni yindi refu cyane pe baramwe ngo ni kuri ni kuri ni kuri n'u Rwanda ariko vuba cyane tuje Australia Australia aya kugiye ko bafite bene wacu bafite inshuti mwene wacu uriye witwa Fred tumusuje nawe hariyo n'inshuti zanje ba Clement ba Olivier ba Mubiri ajya Clement ni hatuye Clement ajya Clement ni ex wawe ndakwiyamye ibimbashije ko ndakubaza oya nukunza mubona gusa kunza mubona ukunda kubangaza gucuranga wamugera ukabona kumutindaho kamutindaho iwe azi gucuranga kandi nzabona yitonda nuko ico gani cikiza kituma nibaza byinshi ariko ntakibazo turayivuga nyuma y'ikiganiro Clement turagusuhuje na madamu wiwe n'umwana Imana ibahumugisha cyane aho muri ba Mubiri ba Olivier na madamu Mubiri na madamu n'abana iyo ni imiryango kabisa tuziranye hafi na ba Sankara nazo dukurikirana ndamuna zakunda gukurikirana Sankara ni petit frère wanje tuyeyo Australia turayakiri cyane ninde wundi harya umuhanuzi tuziranyeyo mushiti yanje magara ubundi yango ni pasteur ariko yari umuhanuzi bamwita Musafiri Musafiri twakoranye umurimo w'Imana nayo nzokora ikiganiro cyo kuvuga ku mirimo twakoranye na Musafiri gusa twakoze umurimo imuhanga aho uri nimba utegereye ikiganiro nimba ari umuntu ugitegera akaguha aka video tako ngo ndashaka kureba ko uzokigeraho ikiganiro ntatari je kubwiye ndakwakiriye kandi Imana izongera duhuza umunsi nzi ko twakoreye Imana kandi Imana iraduhemba cyane so ninde wundi uri Australia sinshaka gusiga umuntu kabisa muri Australia Towens kunda bibaki Kimazi Weruka gukora ubukwe nawe ni inshuti yanje na petit frère wiwe bose n'abajama banje n'abashiti banje Imana nayo bahumugisha ko ndagenda nkurura abantu nabibagiwe kabisa Imana ibahumugisha abo twibuka tuzogaruka tuvuge mu kindi ganiro tubakomerezeho cyane nsuje n'abantu bo muri New Zealand Yandirimbo asize
ko turatasha famiye yanje nini ikiganiro turatandika intasho ko turasuza abantu suza isanzure baramu bahobere ubaye kure ariko nyabahobera kari mu kabango turabakiriye bashitsi beza n'inshuro zibiri tayo nyoshora reka nkubwire ko ndayikwigisha turabakiriye bashitsi abantu bakunda uzuririmba so iyo umuntu akunda none n'abantu niba bakunda ikintu uzukora kuri kutagikora Bibiliya iravuga ngo uzi gukora neza ntabikora bimubera icyaha ari indirimbo zimwe nje ntabanshoboye ndakakwigisha karabango turabakiriye bashitsi beza turabakiriye bashitsi beza muze mwicare mugwe neza muze mwicare mugwe neza turabakiriye bashitsi beza ni tubiri muze mwicare mugwe neza turirimbane ntaco ndaza kure kukarimba wenyine nyuma oya pana njenyine kwagiye turabakiriye bashitsi beza cyane turabakiriye bashitsi beza muze mwicare mugwe neza turabakiriye bashitsi beza turabakiriye bashitsi beza muze mwicare mugwe neza wow niki ukuntu wayi kugira guca muze mwicare mugwe neza Imana ibamumugisha cyane ariko tumaze kumenya kuririmba zoguha igikombe cy'intu tukazunshekere ko nukunshekerera nuko umaze kubimenya kuko uririmze neza ntuvuye muri game ntuvuye muri biti ibyo byose umeze neza so gera hariya warugese wakira abantu bo muri New Zealand bahobere akarimbo karako kubiyegereza abantu cyane ndabasuje bose ndende se kuvuga amazina yabo ya tuyavuge ntakibazo gusa nyine mfite famille nini iraho muri New Zealand ndabasuje cyane hari n'aba New Zealand ni kimwe na Belgique aya tagari kimwe na Europe aya shabaze muri Europe ba Elize bigira imana ndabasuje ba Alpha Muzariwa ba Osea sinzi ningaho mbaye mbitandukanya sinzi nimba baturanye sinzi ariko bose batuye hafi aho ndabasuhuje nibande ari ba Ange sister wanje witwa Ange niyatuye n'umugabo we Billy n'umwana ndabasuje cyane nizere ko muzamudukurikirana kandi mwakoze subscribe turabasuhuje Billy iminsi myinshi cyane ninde wundi tumva ari abo ngabo batuye muri izo nce nzamvunda kubona hariya n'ibandi bana kera nje nkunda kwibagirwa cyane ya ni ngabo mwese mwiyumve kaze cyane n'ibindi bihugu tuzabijamo vuba tuje mu bantu tubavuge ariko reka turase ku ntego kugira ngo tudatinda ya twarondoka kurondogora abantu bijya nabyo ni byiza reka tubabwire amakuru yo gushimira abantu uburyo bari gukurikirana izi indirimbo yacu iri hafi kuza ariko indirimbo kundu twayitinzeho reka tuyitinde kundu nayo iri hafi kuza none izobomagura indirimbo ko ndayisengera ngo izobomagure bira bibazo byose abantu bafite cyane ufite uwo mwana umuntu ndi muri soka uzandika ngo ufite umwana wamuyifata rushaka uzamuyidownloading uzugenda uyumva ugende uyumvisha umuryango wawe inshuti zawe abavandi muzokoreshe muzizosohoka uzoyiha abantu kuko indirimbo tugiye kwisengera kandi muzoyizereremo imirimo n'ibitangaza by'Imana izokora ku buzima bwawe nukuri iyi ndirimbo mubonye uburyo twaye tuyisengeramo uburyo twaye tuyisengera nawe ari wowe oyikorera igitangaza kabisa
kandi cyane kandi ko turasenga nyine abantu bazahitegera nimba udafite uwo mwana uzamugire umaze kuyitegera nimba utazi n'uwo mwana uzomumenye ese uzi ikindi bisaba kugira ngo ugire uwo mwana kivuga kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe kumwakira ni umwana gatoya tuvuga ni ukumwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe ukamwakira ukabuzizera Bwana asifiwe amen ico kintu abantu bacumva ukakira Yesu nk'umwami ukabyizera ukamwakira mu buzima bwawe rero niyo twaririmbye ngo umufite rero ariko tuzakora ikindi kiganiro tuvuga cyane tuyivuga iyo ndirimbo tuyivugeho kubera ko kumugira gusa ntago kuvuga ngo uramufite ntago bihagije ntago ngomba kuvuga gusa ngo ndamufite ngo wamugenda udamarara ntago ufite umwana ngo afite ubugingo hari abantu bazatekereza ngo ufite uwo mwana ngo deja ngo okay ngo niba mufite ngo okay ngo birarangiye ngo reka nisubirira inyuma nkora icyo nshaka mbeho uko nshaka hagarizo banavuze ngo ufashe diplome mu ishuri bakavuga ngo ufite ngo diplome ngo deja ngo watsinze wageziriye ngo ukamugenda ukamubaho nk'umuntu utarize buriya umuntu wize agahabwa diplome agahabwa ikintu gifatika nyine kiko yize akavuga ati uwo muntu ntagaza damarara iyo udamaraye uzukena kimwe n'umuntu utarize cyane ugomba ufashe iyo diploma uragenda ugashakisha akazi ukagira cyangwa ukagenda ugakomeza ishuri ugatera imbere ukaguma witwara nk'umuntu wize cyane hari abantu bize ariko uzubona batitwara nk'abantu batize kandi ugasanga nyine ibintu byapfiriye ubusa cyane ejo nakuri ikiganiro cya Sabin arimo aravuga abantu batize kubera kutiga bikabagiraho ingaruka cyane iyo utize rimwe na rimwe bitugiraho ingaruka niyo mpamvu uzibona abantu baguma bakangurira abantu mwige kwiga ni byiza birafasha ubumenyi ni bwiza burafasha Sabin nawe turamusuhuje cyane yagarutse kuri channel yiwe yaramaze iminsi kubera uburwayi ariko muzukuri tubaye welcome back welcome back nubwo tutakwandikiye tumaze iminsi tutakuvugisha twari duhugiye hano waragiye twamatuza baragwaye twamatuza dukora channel nawe uzaze tuzogukoresha ibiganiro nawe uzaze kuri channel yacu Nzungu official uzagukoresha ikiganiro Sabe aho uri uzumve tuzogukoresha ikiganiro kandi turagusuhuje na madamu mwese cyane urabizi ko ari umushiti yacu na Chita uri nawe turagusuhuje mwese murabizi ko Chita na Sabin ni ukuri ni abashuti bacu kabisa kandi bazadufasha mu buryo bwose bushoboka ndamutse mbakeneye bazahita bansamira hejuru akavuga ati rwose ngwino musore wacu sinzi nimba mbaruta barakuruta kure baranduta sinashaka kuba bandusha imyaka mikeya kandi aza yisazisha aza yamayigira umuntu mukuru aza yamenyereka abantu ngo naka ngo nje ndamuruta nukuri nako wujuje imvi mu mutwe ngo uramuruta none imviga ni mu mutwe ndaga ari ku mutwe so turashimira abantu tudatinze abantu mwagumije rwose gukora amashare n'utu video nabwiye abantu ngo bagende bakora ama video
ariko mu by'ukuri baradushigikiye mu buryo tutobisobanura. Abantu baradukora utuvideo muratutwoherereza turadupostinga, umuntu uri kumva ka video ni gapostinga kuri TikTok, Instagram, Facebook na WhatsApp. WhatsApp bizaza mabivaho mara amasaha 28 gusa, ariko ahandi ho biriho n'ubu nyine mugere muri abantu na postinze kubera badushigikiye. Nukuri turabashimiye mwese, sinaho bavuga amazina ko muri benshi kandi nayo n'abandi bakiri kutumva tu video twabo. Nukuri turabashimiye, abandi mutaratuduha mugume mudutekerezeho namwe nta kibazo, ejo bundi indirimbo irasohoka. None ubu nyine ko ndayibarira ku ntoki. Mugwe muyitegereze muzoyikunde. Imana ndabizi ko izokora ikintu gikomeye kubwiyo ndirimbo cyane. Ndumva ari nk'icyo kintu twabashimira, ariko mu gihe uhaye bashimira nawe reka ndeba message z'abantu. Naje ndabashimiye byimazeyo ku rukundo muhora mutwereka, yaba ari muri comment, yaba ari muri likes, yaba ari muri shares, ukuntu muza mu sharing videos zacu. Nukuri Imana ibaheze umugisha. turabakunda sinyo bivuga. Hari abantu bazakora amashare no kuri za Instagram, hari imbuga ngo za Murenge, Masisi, nshya sinyo bimenya nyine Murenge, Gospel Murenge, hari imbuga nyinshi ziba hariya Rwanda and Murenge, zamona ari nyinshi nyine zigenda zifata utuvideo twakoze. Papa Legend, Papa Legend ni umuntu wacu turamusuhuje. Turamusuhuje cyane, tumukurikira. So tugiye gusoma message z'abantu bake cyane pe. Umunsi twagira gusa ngo tuze tubashimire, ariko dufite abantu bagenda batwandikira. Hari nk'abantu, hari message ntangiriye bunyine reka nyesome ivuga ngo ngaba twins ngo mwikundire couple tumenyane. Abose ni bande? Aba twins sinzi mbakwereka kuri YouTube. Bare bimpanga. Barabita ngo naba twins. Twins rero nabo tuhaye kaze. Tuhaye kaze mu kiganiro. Ndabizi ko mukunda igisirimba cyane. Kuba cyane tuhana ibisirimba kandi n'ibiganiro byacu mubikunde kubera ko natwe dukunda ibiganiro zanyu cyane. Aba twins mwese mudukurikiranye muze mu manuke hano hasi tubabone muri comment. Hari umuntu wavuze ngo Nzungu and Fari, we love you guys from Kenya, tunawapenda sana. Murakoze cyane. No muri Kenya baradukunda cyane. Natwe turabakunda. Imana igwa mugisha kabisa. Indi message Nzungu. Ayowe. Nzungu ngukunda Kinyamurenge. Nikaho yibesha yaragivuga ngo Nyasafari. Ni wowe. Kuko sije Kinyamurenge cyanje. Ni wowe. Si cyinshi cyane nkica urandusha kabisa. Nyasafari, congratulations ngo wamenye kuririmba. Esperance mukobwa niko yakubwiye. Nshuti yanje. Nshuti yanje. Oya nubwo atabo ari uwo Espenzi. Sinkuzi ariko ndagukunze bivuye ku mutima. Kuba uteye iyo comment. Esperance mukobwa. Kandi jereka nkubwire. Iyo comment nje ndayifashe ingoze ku mutima, nukuri ndagukunze nawe nukuri nzakomeza kuririmba kugeza mbimenye neza kubera iyo comment yawe. Urakoze cyane. Ngiye kubyiga. Ngiye kuguha ifoto. Ngiye kumuha selfie uyu mukobwa. Iyi comment ateye. Shira hejuru. Iki. Shira hejuru yo. Uko. Oya. Uko. Shira hasi. Uko. Ko aruza ngo shira hejuru. Nzi ko. Cyangwa shira hasi. Shira hasi. Okay, let's go.
gutya turagushimiye cyane cyane Imana igumugisha mana we oya uranshimishije cyane sipe Imana iguheze umugisha so turagusuhuje aho uri natwe turagukunze urabona kuntu madamu wanje yishimye ndishimye bisanzwe kandi kuba tibisanzwe kuba ku iyo commentaire igiye gutuma yiga kuririmba ni byiza pe ubundi nzungu ufite umugore w'umunyabwenge uzushima Imana yamuguhaye uzashima Imana yampaye umugore w'umunyabwenge icoco gagihoraho nashima Imana koze cyane yo Nyasafari jya wumva nzunguma ufite umugabo mwiza kandi bizaje zirakurikirana azanyumva mumubwirira zamumva ndabakunda ndabubaha bavandimwe muri umuti wa stress kabisa vuba cyane turaba umuti neza nyine ko turagenda twinjira neza vuba cyane tuko turapanga ibintu bizoza bibasusurutsa none ukishima cyane uyu mwita Gikundiro Betty bavuze gutyo hari undi bavuze ngo mahirwe ya Alex ni mahirwe aya wagira maybe n'ukuri ni hari undi witwa mahirwe ya Alex ndayonta undi witwa mahirwe ya Alex yaravuze ngo murakoze dukomeje kubakunda kabisa ikindi umugore ndagira ngo asigaye ararepeta kuko numvise kabisa ariko aririmba neza ndago yoba ari wori amahirwe wawe oya nukuri ko nukuri na kera na typing iyo ndayize namenye kare uko nukuri uvuze mahirwe kabisa tuzokugurira inka imbombo y'inka kubera sinzi nimba wayovugisha kuri neza abantu mwamuvuga ko Nyasafari kuririmba murakoze cyane turabakunda kandi turabakurikira 100%. hanyuma twifuza ko ikindi kiganiro muzaturamishe mu ndirimbo nzunga ari gucuranga kuko Nyasafari nawe ndumva yamenye kuririmba dutuye Bujumbura ese abantu bose ko bagusamiye hejuru ko bagushuka abantu bose ko bakubembereje cyane tiwumva ahubwo ko baravugisha ukuri nukuri abantu benshi baravuga ngo bamenye kuririmba aho nyavuye ndirimba Mana si rimwe kandi si kabiri kugeza aho ngeze ubunye nyine ko biragenda biza ko biraza none tuzokora indi party kombi ya Mana si kanga oya iyo ndirimbo nyabonye ko ntago nyishoboye ariko uyu nguyu mukire David ni uvuza amagambo rwose vuba cyane tuzana piano dutarame aririmbe mucurangire ndabizi nabyo muzabikunda cyane cyane ndagukunze cyane mama icyo kibazo udasubije uri umunyabwenge bwinshi kandi uri umubyeyi cya kibazo utasubije cyane nakobaje ngo cya kibazo ndasubije jewe n'umwana je ibikizo urabizi ngo ninde nyotanga kutaragisubije iwe ngo byara mushimishije ngo byatumye abona ko umunyabwenge mama je sinyoshobora kuvuga sinyoshobora gutora Imana igumugisha nawe Jori kadusome izindi message nkazingahe turangize nawe yavuze message yuko ngo ntawe no hitamo bose ndabakunda nashimye Imana umunsi bageze mu buzima bwanje rero sinohitamo numwe kumubura nawe yavuze ko nta numwe yahitamo muri babandi katugire bavuga kugira ngo tunyure mu bantu benshi ikindi gitekerezo numvaga ko YouTube channel yawe wayita Nzungu and Fari cause tubona ibiganiro byanyu mwembi as a couple I think nabyo byaba wow kabisa
kandi ahandi kuraje kabisa. Aha ahubwo tuzobakorera indi cyane yabyo kubera ko iyi ngiyi ejo bundi vuba cyane irakomeza ijeho indirimbo n'ibiki kandi iyo indirimbo yaririmbye sibyo yaririmbye indirimbo nk'akeya muzogenda mureba muzazireba muzareba indirimbo yateye ariko tuzokora indi cano twanze kuyihindura kandi turashaka kuzakora indi cano yabyo y'ibiganiro gusa ndatekereza ko ari byo bizaba byiza kandi nayo tuzayibagezaho turacyari kubitekerezaho kandi igitekerezo cyawe rwose ni inyamibwa ni cyiza cyane tusome ibindi nka bibiri ibitekerezo bibiri turebe ariko nzungu na Nyasafari muri Europe ko mutahavuga twahavuze uyu munsi tubakurikirana tunabakunda natwe turagukunda w'Ingabire Charlotte twayivuze uyu munsi twayivuze kabisa niba twarabivuze ushize mutubabarire harabura undi umwe katurangize kuri uyu muri aho Nyasafari n'umutware ewawe turabakunda n'umuryango wanjye kandi turabakurikirana Nyasafari azikinyamurenge kurusha nzungu sibumva hari abantu bazadukurikirana niyo message tuzakomeza hari abantu bazadukurikirana cyane ni ukuri bakaba bicara mu nzu nkunda kubivuga bakareba ibintu dukora by'ukuri nta kugira ngo umuntu aguhe umwanya wiwe ni ukuri ni ibintu by'Imana ntabwo akari amashimwe Imana yamugisha ni nguko nyine twabivuga turabashimiye cyane tuje kuvuga nyine mu komeze mukore subscribe share like na comment kandi mutegereze indirimbo vuge se ngo ni indirimbo y'umwaka kandi tuzasohora n'izindi y'umwaka gusa ni nziza tugerageza kusohora vuba vuba umuntu utazazureba indirimbo azazashiduka kera izindi zaje tarayireba tuzobaha indirimbo mu buryo bwihuse kabisa cyane rero gusa pfa gukora subscribe for more ukantu uzogabike ukandika ahantu subscribe for more ukandika ahantu uvuga ngo akantu nagakuye kuri Nzungu official Nzungu na Nyasafari baratubwiye ngo dukore subscribe for more videos. Iyi dufite amashimwe album ukuri ni Imana yayidushize ku mutima kandi dushaka kuyibasangiza mwese abadukurikira umunsi kundi namwe mwinjire mu mashimwe namwe muvuga amashimwe Imana yabakoreye ibindi Imana yabakoreye kandi nukuri tuba dushaka kumva ibitekerezo byanyu tumva nyine ubuhamya bwanyu kundi Imana yabagiriye neza nuko ni nguko akindi rero cyari cyatuzanye hano gushimira abantu dusome message zanyu tubaganirize tuzadufata umwanya dusome message nyinshi z'abantu tuzivugeho mu by'ukuri ntabwo dushaka gutinda cyane ni nguko twatuje ngo tubashimire abantu bafashe amavideo bakatwohereza n'ukuri nibyo giciro cyinshi ni cyerekana ubumwe imbaraga cyane buriya ushobora gukora video ukayima ntuzi ikintu ukoze ikintu gitangaje cyane buriya ubumwe nizo mbaraga uranshigikiye kuko unshigikiye ejo hazuza undi gushigikira kandi nawe utamusabye utagize n'icyo uvuga aya magushigikira ushiduke gusa yagushigikiye niko biza bigenda uko ushigikira abandi niko abandi bagushigikira niko n'Imana izagushigikira uko ukoze ineza nawe ikakugaruka wakora nawe ikakugaruka nuko bimeze nuko biza bigenda tumva twabasezera abakunzi bacu sawa turabasezeye turabakunda cyane mwakoze cyane kudukurikira Imana ibaheze umugisha turabakunda kuba tuje gucya
muze mwumva muze nuzozuza ukabona uvuye ku kiganiro udakoze subscribe nawe uzufite uzuva ku kiganiro ubone ko wakoze subscribe. Hari abandi bantu bakoze bankoreye ka surprise ejo ikanisa ryacu ndasubije cyane, baririmbye indirimbo yanje babwira abakristo ukuntu bagomba kuyakira bakaduteza imbere. Numva binkoze ku mutima. BCC Lewiston mwakoze cyane no kuri kiriya kintu gusa hari abantu bambwiye ngo kubera kutaririmbye barakwagurukije ngo uririmbire. Sinshobora kuririmba yemwe sinyari nyagera mu rwego rwo kuririmba mu ikanisa, ariko nyogenda kuri stage turarushe kabisa. Muriro wo kwaka oya ikintu cyo kuririmba cyo banze ureke. Ubona nk'uko nyine watangiye cyagiye utarabimenya, ubu nyine ko biragenda biza hanyuma y'amezi angahe cyangwa umwaka uzobura umurinzi udasanzwe. Singa umwaka utaha ibiganiro ntituzobihagarika. Umwaka utaha nzaba mbaye nkora live recording. Dukora ibiganiro muri kuvuga ngo mwaretse ngo muretse ngo Nyasafari ngo waturimbe Yandirimbo ngo yaradufashije. Apana dhamze kuvuga ngo abaririmbire ngo bakana ngo yaririmbye ngo ubu none muzamusaba indirimbo, muzoza munsaba featuring ama featuring ndabizi wewe humura. Ndahuma jewe nyitwa Nyahumurega. Jewe ibihe byose mba mpumuye ahubwo nje nzaza nguhumuriza wowe. Wewe humura jewe cyangwa abantu, wewe humure cyangwa abantu zomenya namwe muhumure. Zomenya kuririmba tubana kera ndahumuritse aho ubana ni humure kera guhumuritse siko se iyo ubana n'umuntu deja uza ufata ibyo afite. Siko bimeze turabasezeye turabakunda bakunzi banzungu and Nyasafari. Imana ibahe umugisha. Subscribe for more. Bye bye. Bye for now. Bye for now.